هەفدەم دەگەڵ زێدەبوونا گەفên Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê ji bo êrişeke operasyonekerdin li Rojavayê Kurdistanê veke Tirkiye dibêje ku encam bide yan jî êrişeke çavarekirî bû ser vê beşa Kurdistanê behsa danûstandinekê jî heye di navbera Hesedê yan jî Rêveberiya Xweser û hikûmeta Sûriyê de helbet zêdetir Rêveberiya Xweser hewl dide ku danûstandinekê dest pê bike digel hikûmeta Sûriyê da ku bi awayekî bikaribe destkeftên xwe biparêze yan jî rê li êrişên hikûmeta Tirkiye bête girtin. Arman ji van danûstandinan jî her ev ku her du aliyê rêkeftinekê bikin, aliyê Rêveberiya Xweser û aliyê hikûmeta Sûriyê ku êrişa çavarêkirî ya Tirkiye vê carê li ser van navçeyên dibin kontrola Rêveberiya Xweser da nekirin. Hikûmeta Sûriyê jî danûstandinan digel Rêveberiya Xweser heta nêniha red dike û redkiriye ku danûstandinê bi vê awayî qebûl nake. Rêveberiya Xweser jî naxwaze destkeftên xwe ji dest bide ji ber ku her êrişeke Tirkiye ezmûn nîşan daye ku beşek ji axa Rojavayê Kurdistanê dagîr dike û beşek ji desthelata Rêveberiya Xweser kêm dike ji holê radike û hêdî hêdî desthelata Rêveberiya Xweser berteng dibe. Li ser vê yekê jî civîn hene hindik civîn di nava Rêveberiya Xweser de bi rêve diçin hewlê dîplomatîk hene ku bikaribin bi awayekî gotûbêjek bête destpêkirin di navbera Rêveberiya Xweser û hikûmeta Sûriyê de ji xwe di nava qonaqeke Rêveberiya Xweser dixwaze qonaqeke veguhêz bête destpêkirin di Sûriyê de danûstandinek çê bibe vê ca li ser vêkê biaxivin ka Sûriye bi giştî çawa bi rêve biçe helbet bi parastina taybetmendiya weke Rêveberiya Xweser bêje herêma Bakurê Rojhilatê Sûriyê wata desthelata Rêveberiya Xweser dire vîdyovolekê demê hindik zêdetir li ser vê mijarê bisekirin ji vera şirova bikin. Ji xwe em behsa hikûmetê bikin. Behsa hikûmetê egem bikin di nava mijara danûstandina da hikûmet behsa serweriyê dike. Serwerî çi ye? Hikûmeta Sûriyê daxwaza wê ya sereke ev e ku bigihe hemû ew navçeyên ku di nava coğrafiyaya dewleta Sûriyê de heye bi Rêveberiya Xweser ve jî. Wata ev navçeyên ku dibin kontrola Rêveberiya Xweser û her cihekê dine. Serwerî ji bo hikûmeta Sûriyê ev e ku hemû axa dewleta Sûriyê bikeve bin destê hikûmetê de wata bi Bakurê Rojava û Bakurê Rojhilatê Sûriyê ve jî ku Rojavayê Kurdistanê dikeve beşa Bakurê Rojhilat hemû veke serweriya hikûmeta Sûriyê bi xwe tê hesabkirin û hemû bikeve bin kontrola wê. Lê Rêveberiya Xweser çi dibêje? Rêveberiya Xweser behsa mijareke din dike. Behsa parastina destkeftiyan dike yani destkeftê divên he bimînin ev destkeftin weke hikûmet danîne niha hem jî bi awayekî taybetmendiya Rêveberiya Xweser bimîne weke rêveberek bi şêweyeke nenawendî hikûmetdarî bêhte kirin diger rêkeftin diger hikûmeta Sûriyê lê herêmeke weke ku niha Rêveberiya Xweser jî radibêje Bakurê Rojhilatê Sûriyê taybetmendiya wê bimîne bi heman Rêveberiya ku niha heyî hêzên serbazî jî rêkeftineke din bête kirin ka çawa wê têket bibe bêjne ser vê mijarê jî. Di ser her mijara hikûmetê vegera dezgehan e. Ji xwe vegera dezgeha mijareke ku berdewam hikûmeta Sûriyê behs lê dike. Dezgehên hikûmetê vegerin van cihên ku lê vekişiya bûn yan jî ji dest dabûn. Li navçeyên Rojavayê Kurdistanê navçeyê dibin kontrola Rêveberiya Xweser heta navçeyê dibin kontrola opozisyonê de jî li navçeyên Idlib û Bakurê Rojavayê Sûriyê. Vê ca heta îsal carekî beşerased behsa hikûmeteke nenavendî kir. Yani desthilat û rêveberiyekê nenavendî li Sûriyê bikir lê bi te'bîra wan yani bi vî awayî ku hikûmet çawa nenavendî be dezgehên hikûmetê vegerin bişine hemû ew navçeyan bi şêwaza parêzgeh çawa niha parêzgeh berê hebûn dîsan jî heman parêzgeh bêne danîn parêzgariyê bike û hêzên din bi temamî biçine bin kontrola navendê yan jî Şamê de. Eva hikûmet mebes vegera saziyan mebesa hikûmetê ev ku saziyên hikûmî vegerin hemû ev navçeyan careke din Rêveberiya xwecihî li vir bi rêve biçe. Rêveberiyên xwecihî jî di çarçoveya parêzgehan de veke ku me behs kir parêzgar hene û rêveberiyê parêzgar vê bêne dayên hikûmet jî radibêje rêveberiya xwecihî yani bi awayekî eger hikûmeta Sûriyê bi xwe nenawendiyê şirrova bike bi vî awayî şirrova dike wate parêzgar hikûmetên xwecihî li van navçeyan bi rêve diçin li jêr kontrola temam ya navendê yan jî yan Şamê de. Lê Rêveberiya Xweser behsa çi dike? Behsa mijara nenawendî dike. Nenawendiyeke rastîn weke ku Rêveberiya Xweser daxwazê dike weke federalîzmek heye. Yani nenawendî herêma
روجاوای کردستانی و نافچین دبن کنترل ریوبریya خسر دوا که هریما باکور روشلات سوریه پاراستی به بمینه حکومت وان وک حکومت خواجهی بمینه هزین چکدار که حسدینه هر بمینه یعنی بشک بج ارتش سوریه لی پاراستنا اولکاریا وان نافچین کو نهالی هین هر دست وان دابه تایبەتمەندیە وان هەبە یعنی مارک و نیشان وان دیار بە لێ بەشێک بەژێ ئارتێشە سووریە تشتێکە کو ژالی حکوومەت سووریە بەتێ ڕاتکردن شتێ وانای قبولکردن ji ber سووریە دەبیژە سەدی سەد دەبێ بەشێک جە ئارتێشی بە وەکە هەموو بە هەموو تشتێکی خۆ بە بناو و نیشانین ئارتێشە سووریە بە و ڕێڤەبەریya هەرێمەکێژی ژالی حکوومەتە سووریە بە بەتەمامی تێ ڕاتکردن و حتا بە جوداخوازجی دەدەنزانین دیسان حکوومەت بەحسا حسدی و ارتش مگو امیش برای بحث بکن حسدی و ارتش دیگه بیچه حسدی بشک بچه ارتش سوریه وقتا جداهی نبود ناوبرا هیزه که ارتش ل نافچین باشور سوریه لگل نافچین ریوبریya خسر همان او شکل و شوازین کو ارتش هنه لورج هبن ریوبریya خسر و که رد کردی بیچه حسدی دناوا ارتش ده هر بمینه لیل نافچین خواب لنافچین کو نهالی هنه هر لهمان جی بمینه بشک بله ارتشه لی به ناو و نشان خو به تایبەتمەندیya خو اولکاری وان نافچیان جی همان حزب پارێزن لی حکومت سوریه وی که رد که کو حسدی بچن ناو ارتش سوریه دا یعنی وی دمه دی حکومت سوریه دکاره هزین حسدی بشک جی هزین حسدی وگه زبون نافچه کردن جی یعنی تشتکه وها وی دمه نیاسایی نابه لگوری یاسای سوریه که تشتکه وها بیت کردن حسدی به تمامی د ناو ارتش سوریه دا یعنی به محاندنو نمینه حکومت دیسان بس هفباشی د صلات داد که دام پیدانا حکومت دیگل حکومت ویکر رادکش خو او چیه یک هفباشی د صلات دا او ریوبریya خسر دخوازه هفباشی د صلات دا هبه حکومت دان به هریمه که وهای ریوبریya خسر دا بنید به همان آوایی حکومت ویکر رادک یعنی حکومت سوریه هم رد که کو هریمک بنا به هریما باکور روشلات سوریه هبه هم جر رد که کو هفبشیا دسالات هبه بشیوه دیالیکری لسر اردل وک جغرافیا دیار به او بشا وک ریوبریya خسر و وک کردستان هفبش بلدگل حکومت سوریه او یک جالی سوریه و به تمامی تر رد کردن جالی حکومت و به همان اوی دان پیدان بر ریوبریya خسر جی به تمامی دیسانته رد کردن کو ریوبریya خسر جی بر دوام تکز سر وی که جبر کو دستکفتن ریوبریya خسر گریدای وی که نکو هریمک به وی اوای بمینه کو ریوبریya خطیدا بر دوام بکه ریوبریya خسر سرپرستیا ناو دولتی و گارانتیا ناو دولتی دخوازه چه به هر دانوستاندنه کی د آستان دانوستاندنه کی دناوره حکومت و ریوبریya خسر دا بیت کردن سرپرستی که ناو دولتی هبه یعنی عالی سیمی ناو دولتی سرکشی وان دانوستاندن بکه به همان آبایی گارانتیا ناو دولتی هبه جبو حریما ریوبریya خسر و گارانتیا ناو دولتی هبه لسر وان ریکفتنی که دناوره حکومت و ریوبریya خسر دا تینه کردن او یکی هر دو جیج عالی حکومت و تینه رد کردن حکومت بیجه اگر دانوستاندن که به دبی دانوستاندن سوری به دست سیم چاوی سیمی تیدانه با تنه ریوبریya خسر و حکومت دانوستاندن خوبه که بیکو سرپرستی که ناو دولتی هبه بیکو گارانتیا ناو دولتی هبه جبوان ریکفتن او بخو گارانتیا ریکفتن خوبه کن او حکومت همان دانوستاندن که ما گفت و سوری برون رد که نبونا تو دستی وردانا عالی سیمی ناو دولتی او گفتنا حکومتیه و گفتنا ریوبریya خسر جی گارانتی کردن به تایبەتی گارانتی که ناو دولتی جیبو که اگر ریکفتن هات نکرد ریکفتن بر دوام بن اگر هاتو حکومت یا هر عالیه که بن پیکر و دمی عالیه که ناو دولتی هبه که گوتنه که لسر وی که بکه